Muthikire Kagita Konthe we kangata ngwitikio kuria nice ketho tara nice nkuinge othai kana nkugurire mutu yo bui muno kuri baitire ku tukwera maandamano baiya mutu waki bagere mutu bilioni 50 baitire bwa bate kwenda kingibo nyangunzi baitire mutu baanirie mutu yona te yokari no ntongu ko yote kurugero kinyeto ero ari mutu jo wira nkima na ngime ajo thongi please make sure we na ju na ndero tena jo mbere nkunengera okiuma thai muta bagwita mwekuru supermarket mwekuru ayokia mutu amara gito kiki no mutu finally ayokia mutu Odikeria mutu jo nice ni mutu jo kuonekana ndukene supermarket wholesale na magurija gukenia mukujwa kuna nkuruki ne nkime kuyana mpu nkima inthongi na shamana Kagita karoga kinyara nice digital city nombe kuthiro kigurira mutu jo na kinyamo sherejwa pishori jo grade 1 ne kuma kithine kia nice rice millers athi barabadhiaga nusu kana nkuruki ya muchere jwa nusu jure magwanterire shemoya wa kinyara no utonye mwe mikawe thatu ya nice digital city hotel umbe kuthirwa ningi ukinoka antwara ni stopover inthongi witete Nairobi kana we na Mimeru kethera kinya we na kiatho na nuguchwa gategate aromba kuthirwa gikira antu ba Meru na ba Nairobi bachemanio bena mikawa mithongi thatu na bena kinya kienige kithongi antwara kwina accommodation kwina hoteli waigwa kuthambira kwina swimming pool na kinya kiria na basukuru na kanisa chukuru gai kuingwa kiumia giki kumenya rito bakuruka era bo nene sana na kinya gwatwika ibo guchwara bomba kuthabo gikia na nyaba kara weekend mo kana ntuku imo ijire bachoka nice digital city bare muthikire wa kinyara kwina nice supermarket na kinya gwa we na ngari kiumbe kana kinya matatu nombe kuthiro kinyo maguta antwara ukigurira kamutu no tuturuga mutu temotu etie mutu jwa nkima jwa nice extra premium ringa 0729 661 667 kana 0755 200 197 turuga ji nice na nice extra premium na kila time ni nice nendi chekinya Tejira 14 Wambiria kuulota nyompendeire no meko baba nyunya aba kaorerwa re ukianza kukunywa hizo sasa si utatafuta PA Ketheka guthikiria na utegeri wa wero karibu sana kile mbango ya chanchamuka na ndizi rukio rwa retu na bwana Jeremia Mutethia Kangata Kangata ni mubangania wa kiama kia ODM rutero rwa Kirimara na twenda kwariria mathina yararumirite ODM kaiteneka na of course the double speak irerekire ODM no to bararia o Kirima Kangata na kirena chekiamo bararia o Kirima mjini because lakini Kirima anakazirisha so karibu sana bwana Kangata na thank you very much no to bakwe tukumenya we are very busy person. Asante sana. Lakini thank you no to botona kanya. Thank you. Mbere kambu ibwa gagichunge ntugu tuterigite konana. Mwathani natukarite na tumenyera na tutethirete twina thina kinyaini na no to kwa advance. Mbere choke nkatho no bwa management ya wero ibuthithetie mantu ya manene ibuchinjite studio ibuthithetie mantu na ibukuona ni ibuti yare kundumia wananchi ba Meru na Kenya mzima. Asante sana no tuba kwithira ibukurika na antu na ibwete wero ubuita wa wero. Sure. Gento kira ndingenda kuwa gichunge kiri mantu ya byama bya siasa kiri mantu yu ya ODM no kona batu twiri miskute nditu badia ugere uraugere lakini ukweli bungo ba mantu ndatu ibuchikari uchakari na batu gichunge tokare tokira ante twavera thirikari Ruto etiomba kuritango getiomba utethia mwananchi na buramigirwa kiao sana na watu ekantu baba inge batekwenda kuthikirura tukua na pressure yeyire kuya nyuma ya antu kithurano kuthira ni yeyire kuma international na nyaloko okondene na nyanthi ciao men na kinya batu gutonya ndene thirikari ya broad base government etari kwenda wetu ni ira yari mantu ni ya of course etari kwenda kwenu kwari kwenda kwa Raila Odinga na kinya Raila na aturirie kithira atonye kuna turamwira natonye no nturira antu muntu ro kwenda thiri ni bati kwithira ere no ntu antu baba ingi batorwa kiwa Raila no endete vitina atena ngwataniro na bakuwa Raila survive thirikari ingi lakini ukweri bungo ba mantu gichunge utumbo turandwene maisha yaku yonthe yara gwatura moyo. Another thing, international community ibo batumire Ruto acho Raila tie kithi bora menya bu especially China
irandira China kirandira tu naria 70% irandira Kenya iria Chinese na rira kwina kelele kana rira kwina vita irandira itirika so pressure no yumire na mwankera tuma Ruto arachora ila nikenda bakaomba witate kuwatanira na bari randu na none nda bakwambiria mbere mantu ya witande chiome beta oboba iri beta China ibo nona bageta na bageta na uyumbe tofauti na bikwasubire ingi ya muno kiri so saindi ucha Chinese na nyana unjamani na kuna Russia watu ikantume bati kuwatanira na of course no koni bayira kuwatanira na tutari na bunge bakuthithia ni utonya thirikari ne na rira twatonyera thirikari ne tekua atatonyana na njira ya kwenda gichunge lakini uketho inganite mwamba kama tete iri wakawithia igandi biiri yuke biwambe ore woni nyumwenga na no kona kinyamba baraba iya beta bakagera mbeshe guru bwikinya kutharana akamatukana ingi ko batu tutari na option yenge nonto no kona babu bogere chiu chawi ni maombi na gichunge okweri bungo baturi oni mensavete thirikari cio thiri ciathana nthi ciari gita ria Kenyatta Kenyatta agikwa 78 ndari na miaka igana na ndari moyo na oke yako yegita ria Moi na athanire na ndakwira gichunge Moi athanire miaka 24 atena kura cieko wetote gandene mo history wone athanire miaka 24 atena kura cieko na egita rio kona rio nthe twenderea na wathani bubunthe imbonete ra thirikari ritangugi na imbiora thirikari yomba kandamiza ntu na kinya thirikari Ruto tekuo kwi mantu kuthithia mageni yatathithio Moi mantu yo kandamizaji na mantu ya unyanyasaji jatirambire thai imantu yandike mauku ni nyamurikana nenda kumenya atiri imbibi na thina na kiama kienu kia ODM batu kiama getu kia ODM mutethi na kinio ni orantu bamwe batitosheka bangi betite na njira karakariu na antu babarenda bekara ya karaira akarebe ya aba update ora thirikari wita every time istoshe kuteaga antu bakuringa kerere yome ugo tekona kinya wa Meru no kona sendike yako au chumia ngabana mutumanga bana na wirwa muno na chokerenge kuwa batitite bwega kuteaga muntu yu ochoka nyuma nontu no ari atutegerwa kankurie thina ya ODM ni Edwin Sifuna ndatwira kwarira ira no mundefend no kona ke mundefend kuba 20 Sifuna ni to nyuma ya nyaba atwe na itwetikitie nchamba etura thayumba kwarendene ya ODM ni Edwin Sifuna no katega muntu ngi no ringe kwaria ni mutano munini Bobo Wino no ende kuma ko interest na kitike Nairobi na kwa 50-50 ntijike tho gutega tete uona itwenda Bobo Wino kuringa no yete na force lakini au tuikana na kuronoka yukiana tuika Raila aya mwanda mwira wono we ngabana na baba bazimio na bamwira no we ngabana kumbo Wino no mbere kuinama so kuna story yao kiringatheti ya Daily Nation ya Babu Wino actually ya kakwenda kuthama kiama kienu no ntwaru atiri arua inkumenya nte awa tikiti ya ODM lakini onto bobo tio makia no nto bakwithro atiri kura ni kire mwananchi ire na nuo karinga kura inkumenya ODM batene kira ticket no tubakanenkira Johnson Sakaja urani governor wa Nairobi thai na arua ati na endosirwe ni kiama kia ODM bare Bomas of Kenya utibwa tutaendosi Sakaya nonto Sakaya endene ya kiama kia ni kia UDA na batwe candidate wetu rashindiro ngotano yari eto na Jubilee kiama kia Uhuru we no tutwara candidate batwe arashindwa atwe twitikanĩtie na mabungo buraburi oni atiri uti mtu thai turataje tuna name katwa mwa either flag bearer wa ngavana Nairobi but mutano ramba Bobo Wino ni stage yari nende ya kwairwa tuno tono ka kwairwa ni UDA akaero wowe yona itokona igo popular siwi nini lakini mantu yakachinjia gitike Nairobi kiomba gutinyana muntu utikumenyeka gitike Nairobi kiomba gwita na muntu ungi kuma nowhere nonto watu ikatogeta nonto nkobya buto tendi na UDA batendi pamoja na ODM baki nyanto amwe anto banyire na anto banyira batige bya kuramya thene bete kwena uwezekano bwa ODM kwithwa ikiendorse President Ruto 2027 hakuna
utige ntia kiuno tuna makata tuna candidate na matinda kwere batu Candidate wake ethro ari watu ikagutethira watu batu no makatu tende bene tu ODM gatu itande bene Butendo sinya president hapana batu no karomba kura cha president na ODM batu tochaka twathithia delegate convention no tukathithi hivi karibuni I think the end of this year tuketha twina delegate tuketha twina chairman wa delegate convention tuketha twinio na yini tutena kento tena Bomas tutena Kasarani na ndio toto tumba even you boteneo Bomas ni atheriwe kwe kiani kita wa Jaramo Raila Odinga kia Homa Bay Raila Odinga Stadium kwina biani bira bienga zete kiri ODM bira tumba kuthithiria ndeli anga tumba kuthithia nonga KCB workshop Karen kwina biani bira tuthithiria bechamani yetu ya ODM tutinyunya maria yanjira tutita biani uriku so batura twachemania ile tugachoka ndi tone mwelekeo ya kiama alafu tutarambiria registration ya kuregister kiama na tutarambiria manto ya pate rules toka amend constitution kiama wakite register tayari ari kwa manto yake tukanda kuthithia members turenda kwa amend constitution yetu to invite na tulegeza sheria ila cha political party fees na to amend sheria kutuikana nde isho tutekeria affiliate parties tuthira to join nacio na tu invite antubange na maoni yange yaome nikenda tubatiga kuwa Raila no kila kitu no tutokarea kwa amend constitution yetu o tutu atura Raila kinyemo kwanjo ni akare ya mukuru ro Uganda ora Museveni achwite tuko kwa mukuru ora mukuru na ikatiba umwitikiria na ndi itubati kwa amend constitution tuikire time limit age tuikire the age na tuikire mantu yo yabati witate ko bati tukona constitution yetu ya ODM ina problem ikyo tumaona Raila kuthithia mantu ya kuthithia no tutumwete mamlaka 90% bati twati wakelele 10% so kinyaka thithia ate batu katwamwa atweta ate itukwenda kuthithia constitution hii kithe nyetu kumba access account ya ODM no tukinyoko account ya ODM irana ate ina mbechi igana ina mbio tumba witate yo tumba kumenya ko ontobo ni bomo bora tukwenda kwariria chonge bati kango washwira bati tukatha tuna candidate 2027 you know kanga tande churia today from where I sit na itore ni na Martin I think last week Martin ODM Raila Odinga to be specific kakwendo kenya thirikari na Kenya at the same time which is impossible ntukira kirio mbere wathani bwe murutira na kore antu bombo criticize Raila muno ba Raila atiganairwa okay kurikana Sonko ila impichawa awire nilipelekea muse na mpelekea kila kitu ashibi awire huyu muse ashibi mukorikana kiugo riko Raila nkwire mukario Raila na ora Raila atwire Raila nendete kwithira mamlaka ene full time na Raila kinya thai tika no support gachauga punka kikachagua mwiri mbia kona muhakikishire na maandiko kachagua muhakikishire no kona kachagua basainanire muhakikishira ni mbia kona buruba gacainanira ruyo Raila oikwa kiwe serikali ni atakataka kuna serikali kama hii lakini thai gichunki kike geichunka mantu ya ichunke yongo ye finally Raila atwita atura nimeona atuweze enda peke yetu mimi natosheka kuwa hata msemaji ama advisor mkuu wa government ijayo wacha tu support hii watu na hatu ile kare mimi ndio nilisema watu Kibaki tosha wacha nirudi tena kwa mlima niseme Gachagua tosha bora natembea iko hapa Matiang'i iko hapa mukona keo the kwike garukane rengio so ndiruri atire Sifuna araria miarieke ekiama kana ne Raila Odinga kuringana na kuri Sifuna nagite thobo wingi muno na members bakiama especially MP bamwe no to Sifuna na atendete tutonya thirikari ne buruka mani bilioni bwana gicho wewe ndete ate oni taino option yenge no tonde muntu wananthi oinde muntu wanthi na maoni yakwa menya kari oteno yakandikwa kari tu lakini yatena muntu kuna kili no wikwa ino rita maoni yamega muno lakini yate kwendekana barua zetu ni sita wanda Stephen letter tira isi muno ukiona bakyo point yeri thatu ne gitara kiosi muno to chwa wakenda tuthirie thina tuthine tension na kwa no ntuito komba witate no ntuito na sauti cha kwariro to chwa wanjukwa ene igitara kinya lakini mantu ya mikakati emega ya kama itwebagwa sana na tininka twebagwa na MP baba ingi sana but yanko ndo washura gichonge nto bomwe ODM netete kuginya na kuringana bora ODM ekari te mantu ya marongo kwira gichongo kaiwa 50% MP bamiro betete ODM
believe me. No, I cannot. Bare ankwire tutena gugwa gichunge Bo na bo botekareka ni ankwire ntuba gutekareka gichunge antu babathirania Ruto ni ibakona ground ni thuki Bakathama. bongo ibakona ground ni tete ate bakathama lakini watithama beta ODM nikankwire bakathama na bageta ODM Yeah. kio tuma amend constitution kankwire gichunge tuma amend constitution itutikeiria muntu na kama kawa ya no peo ya watu nyariku ya kya kawira kigo toka muketha to nyariku unge ya kya wa to nyariku kirito UMP kamuketha toka muketha FC kana tele kiretwa Umoja na Maendeleo Party UMP wena ni ya mayabiu na bibi no nto watu ikakutethera kwena opposition strong anto bange bakutendera in government na bageta no mwankabethire bena anto aweta Mr. Gichungi na for now oinda akwirite chungenda kwira nenda abwita kainda bwira oteu Ruto akatha na wenka no kacho anto ba na gocho anto ba wetu wega bwa Ruto ikwa kwina kamunyingo ukurukite barabara niyo yakurenje ukaranga njai ukaranga ukerwa karurongito ukerwa kurukito kwiji gutukuruka ukoni mbie witatia batu tutumba kuthia turiti kiwango kegano tutikabia kora methene tutakwambiria kampeni mea muntu rona kibindi giki umu igachagua akuthiria kipindi kia kampeni akiwa eta kunogoka ambiria kampeni kairi lento uria akuthiria kipindi akiwa ndeta kunogoka ende kuria bwega ambiria kampeni kairi ko barekirwo nge ya miaka nge 10 bataita atia batanogoka batu tutumba rwiro ruriku katuri yange tuko buru twakuga turi yange tubia kura bitu kuria na inde ria antu ndabera tigi gucetha na Ruto no kona kinya baba gucetha na Ruto bakiwanga bamuritanga bathithie bere utumba kuthirikani Ruto na ikitu na ramuntu ikagwa thithitie maovu na achoka ICC no kona ramuntu ikagwa athokete na inya na etete ariku na akathirania gwa keya ndechuria ntiri kangata ndechuria atiri Gichungi why would onija MP mbuma thirikari ne ntonya ODM that is also in government mantu jana ndikona wakinya thaa 10 utafika musimu wansige kuama baada ya kukula na kutosheka irona ndi siasa ya Meru mimi siasa ya Meru ngige jenyira kaithama wansige kuama utafika meangi karabitiga tu minoro ikaobeta kwangu ya karata ikathama na shamba utome kosi kimwegeta kuspy kuthigana ikamenya zoni na kwena green so bila tumankwira baba kathama ne muntu rogo kira wakirimango shine akethira very strong na very strong a support Ruto no Ruto aga support muntu rai kwa ground is strong no achwa muntu wonge wotigara agete iki amakira second kanga atante kumya kethwa no kumenya bora ngwatanire no na thirikari yetheti kiama kia ODM unpopular ground atu popular ukaenda kubia tu popular really wega muno popular ibwari lakini ngwataniro yenu na Kenya Kwanza ibwethetie very very unpopular na kwa nkwere matini ni antu ba Mount Kenya region no bakuwazi ODM ete popular no kankwere getumimbi antu baba batura bakirigera ira ari opposition ilo ndio batabwega tukumya kethwa ukuibwa meario ya Secretary General enu Edwin Sifuna akiwa wengwa atikumenya mwerekera yo kiama kia ODM na nwe Secretary General na wengwa na wetigeria akawa ati ngwataniro yenu na thirikari ni bwethetie buka unpopular we Secretary General kwaria Secretary General speaks for the party constitution yetu kwena kifungu gikuga party linda na egi mamlaka yako negotiate ni any government any institution na any party na decision yaka make Secretary General kana officials bangi batena haki ya upinga no ntono ato legeleta mbi mamlaka ibo ntoku wale Ruto ugeretere wathikira Ruto buraku aru arekere ODM ntono na yesheria ya ODM mukataba ya ODM yoko ndo tokothithia mochamani wa Kasarani Sport Center Safaricom Sport Center ira twariku delegation tukothithia tugere president aka Raila prime minister aka Ruto nende bagweta tokotuma ke post election violence kitekera ki honorary kari kai ya prime minister kiane kerwa Ruto Raila kira ke gone ke dipite kiane kerwa mundaba ni Raila tata Ruto asaba no korika na bo no kwenda mamulaka kira ke yambere kiane kerwa pate linda into kira ke yambe na ibo ntungukura na nditha iyi chonge unira ngokwira no kona kabe agenya no ntwaka agenya na kabe ungi na bageta ke Ruto ba dire bena power Ruto
na o kitheri mheshimiwa Mpuru ate na boge bakuthithia ni uchoa patinge yawe na regeta ate ikaungana no ngwata eka kabisa aya we yene no thimentia membi Raimu no arege kurungama kana Raimu ngi akaya kana ungi alafu gatega thai Karo Muriuki ikwari iwakawira kaina tenderonere ariwe DCP lakini etere muchoreo basi dalili dalili nandi kama kiuka DCP gete tenaona kama kiuka akawira kiondi na bitterness kiondi na mudhuru kiondi na ongentu nokongwata ibo ntokona bate kwenda shiri chochu mo mepeza bene family royal family yani kete kena toyoyo na ambi bonze bedri ibo weta ta bagusika na gegacho akinya candidate bao bangira shiruti o kona muntu ambere kwa tikiti noriko nari antu baba batitonya UDA na kinya uraba kuthithia power ba ochoa ni uraba kayocho wane UDA be popular ground nokongwata bo baugire kiama kyo kige monkey Ruto yathikira ground iwe ikawira athikira iwe nandi baba gatigara bo bagatigara ibo bageta overflow ni egeta overflow katu choke kiama kienu kia so kiama kiga to kia ondia mugechunge mbere ochoka kankwenda kura ki ugataga yare kurari amandamano zone ira cina ondia mitrari amandamano tuwatanire bu itrai nai amandamano no tegi tukira thoka nao nontu ODM ni kuomba control zone iriku iu lakini zone ira itrari na irari na byama bibinge nambi na zone cia UDA ya Meru na ambuye ichunge kuri makosa yathithagua ni abiongozi baka ya kurigereti bongo mantu ya kuthuki into byantu gichunge imantu ya mathuku sana na ankwire gichunge okakona muntu wetete mampempe mundene kana marigo agakwenkea muntu kugira bya kuria bikathuka agakwenkea muntu kuthura ng'ombe muntu ikamawa agakwenkea na iyo niyo masiara ya kiama kia UDA kiama kia UDA masiara ya chonge ni warivifu nonto bau baretre narrative yeta wa Asula na Dynasty Asula na Dynasty ina narrative nthuku sana ya kuritana muntu tena bio mundu wo ina bio na narrative ni nthuku sana county antu ate kuminyorora rampio ne bwina gichonge bukira antu kuchionde na coherence antu babo wangu gi lakini yogeta wake kanyumba gaku gakega muntu ro bathomano eka muntu ndukenu ka muntu ro ntura ka muntu wenu wanja ambire kwa dinto byanja urayukirie ambire kwa kura igere so gichonge ndeto ni nthuku sana na narrative yu ikathini antu sana ikathini antu muno nto UDA etina sera injaga etina sera chia gutuma antu ekigeti job opportunity kutigeza kwina antu haindo baba ingi gitomi gichunge gituma nkwiro ni atiri ni tubati kweta mugambo yu antu baba etreba ithia supermarket ire Magunas ana bara ankoloki antu magana ya de supermarket ira mwene nyumbero sapuro na raona mbecha ku sapuro na ndikite antu aya ngari da tango una ambi na mina company chi ambi chonde security antu betra atia na badiri muntu wembilo $1 muntu obya gore bende ile brand tu muntu wa odheri tu no letri wo thoku ede ngwereko alafu etho wani muntu macheria kana mwangi bakuthuki bate kumenya mwene supermarket ura na rere millionaire o yani mbechire na chothai ni nyinge nonto insurance ikarea ukwana biashara we tata na gitete insurance ya fire and theft ngari to inacho kichunge kinyaka wa mwere ne wira ndireba wandingira dingira insurance kana sima moto kambure kidauri nonto ni gitiri baruga chio studio ina baruga studio ina insurance ya kila kitu so kime muntu tukiaka muntu kuyakogera monkia ethugania imarete yakuthukia lakini igichungia kuthukiria ngugi ikarimi county yakuthukiria ngugi na antu baba tango yariko na atonongina na arongina barabe ya mugate nja karia kou ibo ntonkuwa tiri thirikari yetu ya UDA eke kwetha ni kwenda kuthiria thini uchia maandamano na ambi kiama kia UDA mbere obati kumenya gichunge colleges cietu na universities graduate every year ituritawa 4 million people arito turitankolokia milioni nya 2022 twaritete milioni nya itirona ngoge gichunge ciana 2023 karimi twaritete 4 million itirona ngoge 2024 na 2025 twetete kwetha twena 20 million cia vijana bitenambi vijana binande biokara bikwa akoro gichunge bakugura ari na bange bakugurwa bakweyanja muchiari ora achumetie achura mwana athomithia mwana etangogene amwa firindo muneke na muchiari mba kupumua akoretwa nende tuyuyu so thina hii kayitete kingi ya karimi you know onto thina hii kuingia ODM could be a blame
actually Raila Odinga no ethirwo ari blame wa thina ye kuingia because Raila Odinga na ari thirikari-inĩ kuma 2018 mwaka 2022 Raila Odinga ari thirikari-inĩ thai nusu ya cabinet newe ena key dockets che thirikari embere finance like yani no wathilite nthi ye Kenya finance nani omen yeah so as okiwa 4 million ubonthe babuo kwira bao mwaka Raila Odinga ena njara kire antu bakwithira batina sawa buruge chonge ndo kwari oma kankwire batu tutete change manifesto ya UNDA no tuke twito tauraku tutayire kwangaratania uongozi wa UNDA ote amendment chayidho kia meneka UNDA nikenda batu to participate in government ireko to bithiru kintu to parallel line na tu parallel never meet to athithwa gantu kangiro teria twitana kaini oko ndu tukiona na baba rongo bangi baba ariku tutiya tutechamania mundu kwera tutimio chamania utekure methene na ndi uramkwa ndo menyani atiri brother Raila ria bari na Kibakiri ibakiriete Linda Mama empowerment ucionthe kasi kwa vijana kasi mitaani kwina mantu ya maingi baretete na ndeto ira na anyway sinambira yuani weyuru bakora mbeca itare uhuru utethera antu bari haindo ikwethera kwina antu baba ingi bawitate president wetu akweya akwera mpango yoro ntu president ya na cabinet ya na mibango yao na manifesto yewe manifesto ya Ruto ile yeka wagita capitation uthithie bungi na ogatega bwaga apa kuwa bakarita funding program na bataiba kweta bagwa bakagita budget mbere no kwarinya ke capital bagita bakagita budget ya education bakwa no kurikana kituma ke twabara yakugita bachoka bagita rinde capitation no kono bathirie aya bachoka bagwa ringi antu batheta ringi bauga hapana mbia cia kerio akitere wakaire anganini arega agita mbeca oringi cia Minister of Education nikenda amiti target ya mbeca ciao no kona arengwa na acoka saindi bwatata saindi acoka saindi no ntuba mbere kabo tikomya na thine kuma county ne kuma teruto kwenda kuruto watanje mbeca billion the first time in the world kwetha twina nthi itikurumia muntu kurara kithakene bia kuria the first time in the world kwetha twina memo jeshi tumona askari wa polisi arara ndomu jeshi barara ndomu no karuga mbi chunge ndomu ukaria kuna ndikithake no tinja kantigete kairwa area ina jeshi utitikirinyo kurura kanti no kuona na ndi babari nkurie kiuri utena muka kumbe mbesi utena mwekuru utena mbi wenka utena mukuru oku na ndi ichunge swali buna tukwirigira muntu okaria safe we blame you ibabu tukaloma no today Raila tire mwaka na yele maita ya tutalika awete atire karimi awete batwe katwaromberwe experts ibo twaromberwe na twaya na experts so experts baba yekirwe umware kiri treasury so wewe ni mbi ni expert yombi ni expertise ire kwenyo uko ya kwithwa na kuolelia kithomo kikaitwa mbeca na kuolelwa na kuolelia jeshi ikatopia kwa wewe uokua ni kuolelia mbeca kieri karitwa then ni expertise ire kumtoyenio chokere murugu nkatho kaweka kauko na kanini kithabo kwaragana ni expert babu no kono goko na kanini okay uko na yaoteko ni expert baretete jamaa baba tari na njenda buru jamaa bote agenda bari no to baba so babu ni utethio boikirie no kuona so utethio bwenu iboikwa itogeretie because bere ya bandi ya minister wa finance ndio bamurugu kuona Ruto aka yakuma to Joseph ni atonekera full mkate atonekera full mandate atonekera interview kinyawa ngwa yakuwa kweli niko rani nantu bakwathana wengwa atone unitika thomete muno ichunge lakini kanengera Kenya ndathabo yangu luki ya baba kwa waringa mathabu ya tonyana ndathabo yake babu Moses kuria kwanza ambira mwandivaice nyege kuria wo nda mwandivaice bwa kamuno kitumi gichunge babu bugire borenda ntu bothe riburu nanda kwirire ikire bo kumathirikari ne irio bora advisor kinya maybe babu advisor tinya president piga miguu piga risasi ya ankwire ama atoe capitation ankwire gichunge Ruto bwa mwigiro kyo bwo muntu kawaida na rira tubenda change ya mantu amega kana ya mai inde to change bwenda ntekwenda kwa muntu ko lo Ruto na gichunge ndakwira kari twaringa era mo impe maindigirete mo impe kimwinira mutukufu karibu Nyayo
ndi primary toke yake no ruto twangai na tuthuranite na bakarauri na bantu mongo tuya kwithira mongo twamwinira Mungu akongeze maisha marefu twakundweria aria UHT ya no kuona twamwinira rinji mwire tatia kwekwe ngoa kwekwe kwa watu oni chogete kunwa mauro ngukura oni majira ni jioni ndeta kurwa ruto hii ruto tutawati kurwa ruto ni kuibanga boroka etania na maisha yaku situation yegwitite ate ekari no to bambere echonge ibone ngere muntu te ngombe eta kurithia ngombe chienu kuba wikiri burithiru ngombe na nkwire gechonge thirikari yonthe iteaga challenge na thirikari yonthe iteaga uthu thirikari ruto itiaga bore kuthithia bobwega gakidogo akinya kuthambia ruru twariba Nairobi muchetho kuthambia runthi ukegera na kegero ruru kathongo mau rwakara ya ribanda nube era yo nuye ribanda rube wowe nandi gatheti ya Daily Nation niandikite ronwa eriwa Andrews facing opposition's bid to unseat Ruto in 2027. No, any manto ya opposition. But kile ODM kurerekana ate kure na kinya sibling rivalry. Babubu ngwa, yani sibling rivalry ni umona antobande ya maba kiro ya neana kuronja murengo moja. Yani antobande yep. Andobandeni banyomba so why nitonto for the first time maybe ya ODM kina madhara bere yang abetikire kwina ndwa yetumire ira witona kironere aere the few people na rira antu aire king government antu iberigirite job opportunities iberigirite mamlaka na manto yange ya maingi lakini ira wita etere the condition ero to akwa bi na ndi atataga antu barabawe bara muhimu no kumenya tikara ira ya thirikari yonse na antu batigirwo ome bageria wa access office kitha ne ambandi nini ya oparanya na ya njo batekumbo kinya office wingi antu baraba kauma be na thina nontu menya bambere kinya njo mbosi yawetira ila mbosi njo no Ruto na njo atena mamlaka ya kuauthorize Ruto kana kumonda burathithia na njo atena mamlaka ya kuromba Ruto gintu na inya no kongwata ko na limit na arakinya mukurura etwa Faruku gutuike no ko ya message yo antu a Ruto wane kato sukumite tha ithira lakini tutetiga bya kora methene gechonge tutakula na antu bakaumia ankwire watu wataumia now that kanga tano kuwa no ithirito kiona thirikari chonde ciathite Kenya chances zile ko Ruto na cheche 2027 Ruto no akuruke 2027 na manjinieri guru sana na already Ruto na ibangete rakuruka atia gitumira nkwenda kwira mbere echonge baba eto bakuringa siasa othari batakwenda kumenyora kuri ibangawa na ndakwira na kinyankwira kariminarua alito batego ya December alito bago ya January iro baremero no kaba syllabus muritwa atemenya kugeria December akuruka atethomerete kigerio antu betu katukuringa gituma na tutakwenda kumenya vote registration yetu ikariete batute kumenya IBC rindu atia tutino tugusika kiri IBC no kelera tuwetate batu twakirito monki kithaka na tutinda koria kwibange botina njireriku betina njire so Ruto strategy kwenda tumire kuluka 2027 are na mbele tumeendelea kidogo sana nethere na viongozi ngirazi ruti alafu kura chetu no tuchedhirie 7 million ikajidiro divide and rule iketha sina candidate batatu ba president sita sina candidate batatu ba president popular candidate akayuke 80% alafu so ni ringi sio ndira kwenda maintain kura challenge no Nyanza cia Western cia kuna coast wene ndino 50-50 coast 50-50 na wathikira narwa kindike coast ate coast narwa tachamanite na MP ba coast MP that na chamanite nabo bonde ba coast na nyatha iye nao kwa hiyo ntukera kwenda kuthithia nara ni maendeleo yara yagatuma Ruto aone gintu kindogo ingikabangwe antu betu babati kumenya kuma those mwankanto nyiri oti MP nyo mwari opposition bonde bende na government na berigirite ngira ndiye tatia ichinchia
automatically na in case you ndu kukwira wakinya 2026 mweri wa 10 ground tichinjitie bonde bageta opposition bonde 100% no tuketha kwena sipukishi gichunge baketha bokirite no tumero thai kwenga MP gutigwitaji ngara menene utikwenda struggle muno na utiki uri kwenda kurwo ni gukire wewe ngani ate kubwa na werese makosa ya kuma BBI nini ya werese makosa ya kulukia finance bill werese makosa ya maingi yantu kurawa wowe ukanengirwa kura without condition na MP onwe siaserere miru thaino rarutu akuthurwa kiwango kiriu kinyoka ya maendeleo ya Karimeru ibo turakwera MP banka yakwa bakambira mbathe twike nini mbera kunje itu inde bukara yantu bete toto matana bwito gata kumwe ria ina bomboke na bere thank you wananchi sitaki kitu mubarikiwe thank you nkuganirwa no kwana ndo wachoka wete kurithia karata kapata potea karata karoka yakuthau na turotierie na uri utha tutierie mungu tutierie lakini kwire uma bwa murungu thinera ntu bene ntu Kenya ni aragene na economy ni thukinte ne dunia muntu ariri we impara kwa MP umuretere impara eringa barabara erinyaka thwane ni MP na ni MCA tubite ate atumite ona antu baba na bahati yochoka itine kia MCA 80% ba MCA ba meru baachoka angukwira baachoka ntu bambite kuthinuika wira na bathinwa thine nyingi muno thina nabo urenda ombira kinyekia maka wira otibuki abethia otibuki baita yora imonki ondagara yara wayona buru yora wayona mantu yake amaka wira ugayokorota tenye kwina kia mamiru yani ukoye nyoko bwania ko igintu yake kwimiru ukenya kora rotho tore wakanga tanga ko kangwere gitumi yani urenda ombira otia tuiwe tomi mutuma bana uciano bana thirikari na ibete bubwega na MCA ba mutuma ibete bubwega lakini umenye bere nyama na nyani cina ngana kaba koria ni riori kanywa kau kena kamurio kindogo na ngana rembi ingi ngana iruto ugo kwiro aeku na kindi kiu nukona kangana kariku kangana kau bakinye gitare mo bagwe hapana bambiro chakura na ma na thaire choko chakura na mantu irio kona kiama kenge ke Meru kithege strong mbati witani na kawira monkiura kawira kuga thayu atiuga yo akana it is too late yogoro no reason na defense ra kawira kwenda weka negamba kotini kenda ri mufiba ankwire kunda kiama kira usani bora isara kazi nikenda gamba reta ate ri mufiba atikane nditio kwenda na ntungira undi mbati thirikari yatega mutuma nora mutuma kurita ngweno takurita bwega baka ya kwa mo support mutuma bwega although ndira ukaendi the end gati ne mutuma na munya nao na lenturi lakini autika muito kona rege lakini motongoni na kwenda muntu wa mushikilia ngiraundi yakona muntu bakwari na maiki na nokono bakwari bakwito bonekere mutuma na kurita ngwe sawa sa ende ka ngiraundi ko bakwenda egitarera kinya kamusuma ka una kokore aba opposition ikethire Meru mo ya ajabu uhusiano bwa mheshimiwa governor mutuma na president na bwa kuwa mea mutuma na ithurite severally akiwa 2 term kakombo muringi thibo nene sana kia kwithwa karomba kura 2027 na ndi baraba ka advice mutuma koromba kuri baba mutaburu athibati koromba mutuma abati kurita ngwe maendeleo ya mutetera thai mutuma mbere tenjukwene akiwa ampe ikura akathumura kabarara antu kuya kwa wekurea na mutuma oteke asave kiria na bawe na mwekuru akaona abionda kanekera antu lakini kwa mutuma narugukire barubu yani narugire na kuumba kwari na kuumba kwari na uchoke na kudefend na uchiareria yani ngura gwenja jamaa narugukire na kwari na ingiko kwari twekinya mwaka yoyo githirare agetha kiara ya rogoji yani na nikibo kuthura ende agweta 2 term na president 2 term sasa wana bati go support president no ndo atuka support president Meru igasinki Meru ya sinki ogongosi mutuma watanete na Ruto bugatedia Meru antoanene na mutuma na nombete ku unite Meru na naete viongozi kanya kakumake decision na naete ka viongozi kanya kakurita ngogi ugatega thaa hii no ntito kwari na banki nyingi thaa hizi LPO cia Meru county to ikia banki thaito te kwingwa nacio ni witikirwa kuma mutuma otonya itukwewa finance kinya contractor wetu bonde ndi bachokere bonde mutuma na chokere contractor bonde barabara ri bakwingwa I thank God contractor batu ra ibo chamukia babo chamukia bongo ate muntu abatu chamukia mea uwe kwa ire maiki ne wali tano mwanko menya na contractor nyake the chamukakia national government yena ma engineer yayo
nukongwata miate nasi otiritai doctor nasi ngoya ikondures nukongwata ko uthirikari ni expert kena kura baube na ntuba ODM Batu ni expert tu na botu na expert na gichunge yankwirende Tukiziria na ibun kwenda kwira gichunge mbere kankwire undi mwiko imara na kiama getu gitina thina bati thirikari tukuritira ngugiti yetu ku ona makosa yetu kia thirikari ne ukamenya ni ankulalamika ugitatia ukilalamika ukora mwakoro agampanga ntiuga kocho waonge kana nandi no kumena ku miaka ukinyoka re mocho mwekuru county oga meri no to mutiari ioro masani jioni ko uwa mwekuru menya ndi weta ki baba marinje family advisor wa mwera mwekuru akuthuka council mo yakwira atiri katumuone le that years tone ketha achinjia menya that years county thoko ikethe kuthira uwe ukatheka antu bakoni okurira nukuona soko itakuwa imeisha ibo tuona age ya kutoka miaka 20 mwanka 40 bakero bathukane bagwa murungu arokumwa ngai akoni ndari urinda iyiritwe ino thoko iriku 50 40 to 60 ni miaka ya majuto lightning ngelijua singe oa uyu ni nyana baba aomirio bamberia kuchumiria miaka 65 to 80 okera muntu bwathukania kwira ntitite kaire mbitau mtewita ana waomiro ilo bamberia kumira ana bame batumira miaka 20 to 40 ya bapte 55 ilo ambere kuona karia ngina o karia ethe angana kirenje nana ilo kinyana ba yakomenya kumbe tote mwe nukuona lakini tha hitho ko ereku muntu na commenting thoko tha hii miaka onte no ugurwe maita yangi ya tantatu ichonge no agurana ya tano lakini woni tha inge ta kugurana bro itabidi turudi woni nke ya kugurana tha hii ichonge ngura mwana kwa eno ntote no karita muntu miaka 50 oteguri ntumba kugura nkabiani kana utena merio lakini otenda na nya ntumba jogwe bato tana mbe nani to karaoke yako tutindiranie tu lakini wewe chunge 812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku Samba. At class 1 woni ndari muntu wa radio muno and the NTMZ my father unfortunately the year end you antumbe tambike sauti yende ni kambiete radio getenge kia full blast kidakene ndithite ngombe bakathia ta sauti radio mwankare bakamya mwiti ni the radio kaitho kidakene kauro mpuro ramzeti yende idam kichukuro kone fe na fee structures ya chotiwa iro kone the cheapest hiyo ndio naenda ambira munda corona mumirungu buthite mindia aitana ndamre mpayo mbere ambira muthakante kwenda kubanda twinyingi na bubuithia ko switch andu kwenda kubuithiu ukeago ya muchi othirio rio now ndamanda ndiboya thank you as long as ngota school bubu komati wonde tre school na kiondo kia my cousin athoma KU nenda rombere kiondo ndeta kyo muchi tanda thoma ndeta aviation ndathoma tare thina Nairobi nante kwenda choka muchi Marere wachoka. ngachoka muchino tengui ya kule thina Nairobi ndeta mauru ndauma githura 45 na mauru mwanka CBD tuna kintu kiro kwenda na nkuru kuna kiro witandirite kubwithia go for it, don't give up, it doesn't matter ignora rampara ogarampara gari na ruendu au kanyira sawa waita mauru ruari ruyu auke waite dieku kana wewe muntu fair wite don't give up, keep fighting with one and only muntu local captain Gorita Patton ndorwa gukiria nkoro Miriam Wawera Njero wa kuma kaunti ya Embu aciarirwo ati na njara cio igiri no indi bubu butamugiria aremwo kurita ngugija cia kuruga kuthara kithomone na mantu jangi na ciarirwe ni ta njara cionthe igiri ndutaga wira wakwa na maguru na nina kana kamwe kwithira ari na mawathe gutagirio mbano turone amwe na kwirwa ni kirumi ari nakio zetu kugia mwana wina wathe yaita bad omen kana yaita kirumi attachment
ninathiĩcaga maobici-rĩ kana ngathiĩ kũndũ oko karĩhwo na commission. Rĩu most of the companies nĩmonaga rĩu ngakua indo atĩa koguo ngakwa nĩ dismissed. Okay, andũ matietĩkĩtie no ngorwo nĩ mũndũ wa bata, lakini nĩngenaga tondũ aciari akwa nao nĩmaukire makĩmenda. Naroria andũ arĩa mena mawathe waroria ivyo ire makwa maina cio kona ũrĩa maranindi nĩ support, just support tu kana holding them kidogo tu mavote gũkĩrĩra ndigĩtwe barabararĩ na gĩtumia gũtigwo barabararĩ tondũ nĩnera conductor nyita ũmbũkĩrĩrie tondũ ningĩvota kũnyita matatũ nĩ ũkĩrĩrie ndonye ndari. Gwatanĩra na mwandĩki wetu wa Nteto Anthony Kathenya kwambĩrĩria Jumatano ĩjĩ kĩrĩ Weru TV na Weru FM kĩrĩ rũgono rwa Umbani bwa mwanya. Alright, muthikĩrĩria kabisa na ndene mũbango Chanchamuka kwambĩrĩria thaa ici mwaka thaa 4 tũrĩaja twĩna mandu kathomba. It's a good morning bitawa karimi. Wewe bitawa bato karibu sana kile na mũbango wa Chanchamuka twĩna wewe wakikinye thaa 4. Breakfast bado tine na watu wengine na mind ya kwenu kwararatia. Yeah, uture ne gukaria atia mugema na rwimbi uturugirita murume nayo tukuyotheri. Can you imagine on tuko Kenya tukethwa tukirea irandu bilioni 5 na milioni ya rimwe on tuko wakira rukire wechoko goronja ukurea 5.1 billion kuna disox moja. Mubango ni Chanchamuka ndani ya Weru FM 96.4 turene chararacha ina gerege anduraku breakfast Kagendo atithikirire Chanchamuka chai etikariko twende tukanywira mbere tuthikirite ageni na makodhathi ja utuku nimeshika airport na anduraku